Okurugerwa Bishop wa Bunyoro Kitara Diocese Right Reverend Jacobo Ateirweho yashoborera ngo buhorekerira karuru kabona omwaka gurukwija hashemerire kubaho obusinjo mu ihanga atiyo yashaba besimbire bona ahandengo zona abo okujwakirwa Yesu Kristo ngo deru bakatunga akaruru ko businje yagira ngo abe byo butegeki tebashemerire okunda abaryombe bina bibyo butegeki ebe bari mu byonka konka bashemerire okunda no kuhereza ekitinisa abarnombe bina ebyo rubajo ruhakanisa abo kubabona n'abana ba ruhanga tugenda kugonza abo abako agire kitebe cyaitu kyonka nabali mu opposition nabo tubagonze we respect them. How come abantu baruhanga bagenzi baitu bali bana baruhanga tuli bantu baitweni tugonzanga niki akaro kagenda kuwa ukwezi I think by February tujya tumaze koma to all levels karo kagenda kuwa yoga tusigara nitwikaramu we will continue to live together. Are we going to continue living together as enemies? No. Kanto sakutambuka mabwa ruhanga oyino muntu wokozere kubi uteire wojumire wobalize kubi bine obwebembezi bwensi bujja kuwawo. Empires come, empires go. Presidents come, presidents go. Where is Obote? Where is Binaisa? Where is Mwalimu Nyerere? Ayabere mwebembezi mulungu alinka akagenda akataha netukutawo waitu. Bishop Ateirweho yashoborera ngo abantu bakahangwa mu kishani cya ruhanga nabwe cyo buri omwe ashemerire kurekeraho okutwariza kubino kujuma abandi twikale bomu nkaiso kuya tusabire mu Yohana 17 urukwa 20 n'ogendo maisha akatusabe tuwe bomu haleluya akatutawale kanisa eremu. So now we should not lose heaven because of these other things and glories and wealth. Twikale tugonzangana nturamukiyangana ntugambangana okulunga ibara mukamba lyo kunyumeza mu mezi bwaitu busanya kuino kugonza kuingo kukira kuno omuntu kwayo mu mezi bwe abwenganjanisa hayo mu mezi wa wenganjani yabo kubakonyera kubasura kubasabira kubasagika atali kubatera biti atali kurwana atali kujumangana no kubazangana kubi hayo umezi wao to help your neighbor, love your neighbor, to assist kandi endengu yolengera mugenzi wao nayo bangali koraki ali kukulengera ebyo osika nibyo ligesa. So let us sow peace and we will reap peace for our lives. Let us sow in the spirit of God and we reap eternal life. Bishop Ateirweho kandi nayendangu abashwereine bateke ruhanga hagati ya rukundo yabo arikushobora ngo okwikiriza no bwesigwa no gwa musingi ogwa mazima ahabwa makaga gumere kandi yagaherwa mugisha nkwenda kubagambira kusingi kujya kuba umaka. A family that prays together stays together. Hallelujah. And we need Christ in our country, especially today as we go through this political era. Hana bantu bakusero obusagiki abibikari bikwawukana bya political leadership n'undi byali bezimbire tukwetaga obusinge Yesu mwagenda kubutumu yangalini. Hallelujah. Abebembezi baita besimbe tugoza kubasimba mwebale kurugayo okutuhereza kurugira kimwali LC1 kila kimwali wetinisa president mwebale tukubasimba kyonka otwatulu okutunga obusingi omukasumikano akokukoma nimwetaga Yesu. Gasha kwa God asaba ahabwa tayari West.